Hallelujah. Hallelujah.
In Jesus' name. Hallelujah. Well, here we're ready for more technology here. Kijk al hierbij. Je te zien en ik al hierbij. Halleluja. Halleluja. God is mighty for us. God is in our side. He has overcome. He has overcome. We will not be sad. We will not be evil. Jesus, you are. God is fighting for us. God is in our side. He has overcome us. He has overcome. We will not be shaken. We will not be evil. Jesus, you are. Carrying our burden, covering our sin. He has overcome us. He has overcome. We will not be shaken. We will not be evil. Jesus, you are. I will live, I will not die. The resurrection power of Christ. Alive in me, and I am free in Jesus' name. Everything I wear, covering my sin. He has overcome. He has overcome. We will not be shaken. We will not be evil. Jesus, you are here.
the name of God, go. Yeah. In the name of God, go. Amen. Go and have how more in Dania. But for my the house of common, the government. Without the house, no, whatever. E tan ko ni ko takai na na ngau e ke ko na ko ni ko takai na ke ose na wa ko takai na na ngau po kula pe mai takai na na ko ko pe e tu ya to ta ko ni ko no ngoa ko odi ba promo pe ne tu ya to ta ko ni ko to ko ni ma ta ta pe ai o tua wini ai ma ona pai. Pako ilo anga to ta poni. Kan hanga o kata ina ai popula to no tai. Pene ta puni a pisone ko to pe ye tai ko ni. Ke tai ke o ai ka pisone ni e. Ai ka popula ni pisone. La nerea ne fai kan ka ina to. In the name of God. God. Koya wata ke ana ko ta fa ki o le ki ai in the name of God. In the name of God. Hallelujah. Name of God. Name of God, God. Hallelujah. Koya ni o mai ngai wike ko o si wa ana be ana ke fe a mai moia Yes. Hallelujah. na ake fe hangai mai moia hai parpare ma famili ko hai parpare ma faka tu asino kala mali mo fa fa tu pa pe foki fai nga loto ko fai nga ai o ka ke dai dau loto ta fe pia o mai ka ti ta to ki ta si tu apa ta si a ai ko ko ya ka ta hanga ki mua ke tau sio ki mua ki a fo o wike fo o mahina fo o me tau fo o Hallelujah. e koi ai ko fa malo ki o tua i o mai ai ngai whainga maari ka te tau tō i e whiafko ni e tau keni ai e whare o si hawa Amen. koi ai o patu heni ha whaf apa taitar fia fia me si asi a e tau whai whitau whitau to awang maake a te hei kon hoa suana maake ma te hei kon o whamiri kon katoa ke taitar fia fia o whapena a taitar fia fia koki ke kapua ke si mo se si ale si utapia vatu te vita toi tuu, ka pehe foki ki ala aku whatau. Ka kai ke ngatai o atu heni a whapa apa, mo hatai tari fia fia, a ngai tamai, mo ngai whae kotoa pē. Ai au whafonga tuia, e lua e ngai tamai, o ala na whahu, ne o ko hoa, no o ke whapa apa te ia te. Ka pehe ke ngai whae, whauwhonga mai ia, e mere tu ai te pārele. Ke siasi, o kuatu hina tō tāko ni a mere. Oa te tau tuku hifo, ka hāhan whawhotunga, ka tau sio pia kia te ia whakapotua. Ko koe pa moa koe tonga, te o kai ke ngalo, ko tau tuku whakaholo, ko tau tuku anga, mo tau nganga whakafono. Pea ko nganga maha ingai na tonga kotoa ke, ko uraki, ko whakaapa. Ko yama whatoa ki lawe. Pea ko hono ua, ko o wha. Ko tō tāko ni, ko ne maulotu, ni sāpati kotoa pe. Pea, ko mea o sa iai, ko si maulotu. I hei hei, tō nako tō pe, ko whai, ai loku ni ko wha, ko tau o tau. Ko ngona ma upe, ma ene lotu, ko tapu aki, wha ni ko tō pe.
Ko whanau mau pe. Aku nila. Kahi mo ai ko ta ko to. In family ko to. Ko ia. Firma ka kai ko. E o to. Fai ai ngawe. Inele. Ko ni sila ngano. Tanto quanto da wat wen ai tatanele tatat fia ai ka kones ko to be ai ka tapi grupo ko to be ka pe ki o asa ka de ngata yai ka pe ni tak da ya mo ka viva fo ka fia ko Gaya ngata ai watu na whapaapa ma tatari fia ai ka whamil fo au hana koto wape tau tupu ka pehe ki e tau whanau ka pehe fo ki tau ai koto wape e unau ahi a sa yoke i fiaf koe ni watu he ni ha tatari rei koe me nai ko fifita ka pehe ki a makwe whare vai Parisiva. Kai ke ngatai, kapuat ke na fua apa mati, kai ngalo tu na koto ape, kai tau tau ke fito, kau tak mak langkanga na koto ape, ngombe ama ye fiaf mani, kau kau ngah, kau patah, ye loku fai ye fiaf koto ape. Kai pehe ke tak koto ape, o pakai mai ye ape. Mata mai, pe fofo mai, tai no e. Kwa pena tardan fifi ak moto. Ke programa I fiaf ko to ape, se sapat ko to ape, e luke ko to ape. Pea ko at fasen tau ko manua, tau di pe alfa. Aya wat atom ko ni mai ko ni, fai me hatau. Vai no, atok tana ki tau ya alfa. Vai e toi koe na uko ni tō, ko ngati mui, e wahi wa ko ngati mui e besi ni mama e besi ono. Ai au pia ang wharea. Tō mua whakamaa oko oko, o mou mea ko tua pe, ko e uhi, ke tempe ia, o ngari mo mea kua. Ka ikai o hangi koe manu manu. Ko eni, koe au tuto e whasisi, e utu fasisi e fo. Pea koe au kutu I lahi, e utu lahi pe fo. Koe ai, watu heni, koe tau mai fua kotoa pe, koe tau me afu kotoa pe o tau fua pe. O kai katoa te tonga. Pea pehe ke ngai pea, o tu koa pe o tau fua pi, o totong, ya te whawhetong, ya te totong ki tau koe, totong ya ngai pea. Ako mai yen he bes ko ni no ai he mai ko hori si e si pe e ha ko ni lahi e lahi ha no ya ta fai ya mia ko to pe ke lahi ta kwa ta fa na ya tai ya he I fa lang lang no ta ko tua ai ko si su pala pia hitan ko ni o wangen tamea e tama tau ira ka hawa mo asa itana ka tau ya fa God is so good.
Kene whekina ki mauto. E lafa ke mau mau ai, ai mui tai ngata. Maulo tu ia, mau kore. Swai ki afona, e tani. O ku mau atu ki afona, a tuk tak katoa pe. Nā na whai ai li, i pia kua ni mau. Whafona hau ngai nau ngahi ni ma. Whafona hau nau ngahi te reo po. Ngai tak waku, na pe ko nau ngai whai. Aki nau tolu katoa pe, nā na wha amu aku, na whai hari. Wha amu ia, tia tai. Ke wha manat ka te ki nau tolu. Nā mea katoa pe. Wene lei, wha luk fua i ki tā katoa. Mau tapaki, a tō taha, wha manatu ke ngana. Tu e whawhora, ka koini e o tu ai. Whai piho ngai whonga, o whakalea. Pai lau whoke mau to o ha inasu. Pai lau whoke ke ma whoke moi o mau ngai ata. Ki lang hake ai. A mau ngai whaungi. Pe whoke siasi. Ke hua whau aro Sisu Christ. Amen. Watu e nai. Ai whamanatu atu e ke take kaulu. O whai o Wakarama next week e whiaka Sabate. Ko e tuko ai lotu. Ko fundraise. Ka watu e ne whamanatu ki e kau taku i men ko toa pe. Ke hea ke tau ki whatongi o amla ke whai e next week. E tuku pe ai lotu. Ko ia pe tānaki ki e sketari tau mohe. Pe whataha pe i e kau taku ki hongu kuroku. Mahalo. So dia tu ngalo bagi fanono tak ke kau ni mo apa mai tak ke kau ni tu ko ni ba apa mai mo ki kata ke kau ni mo kita tak mai tak tahu ni ting dia tu ke tahu kala mai hata hiwa wa yo se se wa fa fe ni na kau mai dia ke tahu kala mala fa fa hok tu pelo tu ona ni lava tu kau men ko ke kali au kala ke tahu ni ting ko ka mo me ka do kolunga ki lulu ha ko ta fa aki so mahu mai batok mo mo ko mahu iba mai batok mau makan apa mahu ka mata mau buat dia haleluya tamai hiwa ko ini ko o tua ke ta tau be ani afi a holi ba bia be tanga haleluya ko kita tahu ya hasil ini waki kalau tahu ya kanela kalau tak pompong tak supaya babo ada ala ba ke dak nela ha ko no mo lo be ko ta fa ga ulunga ba da tol tala mai ko si su he ka be do liu ya porque se o ane fe he to se ne si o ta asmai na tala mai na do liu a fa ko pu me na ta mai na fe ara ke no toi hala neva se na ska fa ga ha ke da tau pe uto historia ko la o pata feri li wa ko nga ke ma foi mo on polo fora tua ke ta tau pe ha a honi pe ha ta ngan I want to say you want to say
Hallelujah. 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 I'm so glad. Hallelujah. Coleta, arriba, arriba, go. I'm so glad. Hallelujah. I'm so glad. I'm so glad. Jesus did me. I'm so glad. Jesus did me. I'm
continue to worship you, Lord Jesus. Parce que tout le monde qui a fait on a et nous devons faire le monde. Regarde mon ami, we worship you, Jesus.
kai ko ke osi pa topu mai ke mama ko ni. Koe ki me ka mata kene osi ke pure pe ta tahi ko lau mari e. Pai ko to be ke lang ia pe ho kua fa. Sisu klaisi ko alo ko mau fa mo oi. Amen and amen. You may be seated. Kore ki me lau ma lo sito. Dau hoko atu eni ki he te pire o e omohe. Lo veo ni ko kore atu ki he ongo. E nai, tika ne sipu ataha te kati. Kata tu fate ta sakala meni. Tohi a exodasi. Bahe kono kono fulu mawa ko besi kono tolu. E o pehe no wharea. Mo lea ki he kakai whakataha ko toa pe o Israeli o pehe. I hono hongo fulu o e aho o e mahinani. Te nau to'o ke tiki nau tolu takitaha e he tangata halami o whakatatau ki he whare o e ngahi tamai o e lami ki he whare. Ka pau toko si e kau nofo anga ki alami, ke to'o ia eia mi hono kau ngā api o kuna whare wāofi mo whakatatau ki hono lau e kakai. Koe tangata kotoa pe e kau ia o whakatatau mo e ne kai i homo lau ki he lami. E hao haoa a ho o mo lami, kai hano mele. Koe manu tangata i hono ula ki tau, te mo to'o ia me he whangasipi, te me he whangakosi. Pede mo taritari whaki aki ia o au ki hono hongo fulu mawha o e aho o e mahina ko ia. Pe tamate ia e he whakataha kotoa pe ai whanau a Israeli i he whiawhi pouri. Whaketai ki eki. Wiloa e wholofola ko ni ko e kai o homohe pass over. Ko e whakalaka e o tua i he mana pā kotoa pe o Israeli na e whelaulau i e lami tae hano ila e tae hano mele an unblemished lamb was sacrificed pena e tamate ia pena e kausewhai tohono uhinga pe ai lava ke whakalaka si hova me he matapā o e whare kotoa pe o ki aia Israel. Whawhetai ke eiki. Pea, talamai ko e monomanu ko ni this unblemished lamb that they have chosen, they have to keep it, or they must keep that lamb for 4 days. O unauhanga o malu'i pe unauhanga tauhi ai lami ko ni unau osi iloi o ku hao haoa. Te hono mai ka te nau tolu o foi aho e whā e nau te hanga toka ngahi. Ulua ki, o whi mau ke nau te hanga o sivi i whakalere o ku hao haoa mo ni alami. Pia ko hono wa. O ku pehe, koe foi aho whā koe ni, e hoko e lambi koe ni, ko hanea o ku ke ongo i mo oni, o ku ke ona. It's your own. This is not just a lamb that you pick it up from the paddock outside or go to the farm and grab it. No, this is a lamb, it's yours. O hapa koe lami a au, te ke ongoi, te ke ongoi, mawhasia, te taine koe ia, o ku whei lau i ai, o ku ke ongoi wai mea more o ngoi. Te whainga whakatau i o mai koe ka te tautoro, i te te pile o mohe. E kono hi ngā, nei, o ngō i he mafu e o tua a e ne whei lau na ne whai tātua taha kono alo. He nā ne ilo ia. Nā ne ilo ia. Kono whoka, kono alo pere. Ka nā kai ke tuku ai. Neongo a e ne mamahi. Neongo a e ne whai ngataia. Ka kono hi ngā koe ne sio mega te tau tolo he ahu e. Pa koe ia. Nā ne whai ai e whei lau ko e ni. Peta mai. Koe taimi koe ia. O nā whai ai hono. Whei lau i. Kua kamata ke nau maheni pa moe lami. He? Hange e pehau ki pusi aki koe. Hange koe whakatapu. Whangi mon manu poko ha pusi, poko ha puli.
Kona tu pena wha ke taimi koe. Ke mo ui koe a Snoopy koe. Sia wa taimi ni po whakaukau ko tāna. O ku ke talango fua me koe, po ke whai totonu me koe. He tangata. He anga e ku whio ki mo koe. E ku ilo koe. Ko behar ke alu he ke alu. Ko behar ke tokoto ki lalo he, ko ke tokoto. Kalau fa alu koe ki tonga, ko fa wa koe ki ai, tamai tai alu kurio feinga alu ospo ke wike ua tu ke to koe sia dia. Alu feinga ki alu pe ko alu te pa, alu fidi ane mau a. Ya malo bese no mau tu mahalo pe dai. Ke nau te toka na to ke nau sia ta fong no fa fa nau so. Dia tu fai ko de loe ka sino pe no to fu tau fa. Tu ya ka sino. Ka ko tala noa, e kai mi ko ia tau mo ia ko tau va off. Ya moi mon man hange ko fata pu hange ko lambi ko ni ko ne uhin ai kai ko isedi ke ta wongo i ko mea ko ya ko dai ko mava he more me de tau ko obong ta tau to pe ka mo te bi o mo he a ko ni ta mai o to ya ai ko ngai ko i o wa ko feast ya o ko famana to ma pe he ka usiu ke ngai ta ko to klang le ba ke nei ai le ba pe mo ko ka to a ko ka to a ngai ta ko ma ta fa le ba ni oku talanoa ia ai kore he kono hinga oku tange ko tau ma oku whakatupu ma pe pau tau ai ke me I site kono nga ke tupu foi ma amen ako talamai ko tain kono hinga ko na whakawave vave ko ia ke na mapahe me isipite talamai na na to ope ngai foi ma oku te ki ai ke tupu le rei ono whakatupu kana na ulere ko mo ia kai pe mo na alo pe kana fai kono whakamanatu ko ni fai ai aho fitu ia Israel. Kono whakamana tua ko tanga tau. Mo fai pe eni, kono winga, kono whakamana tua. Ai mea na ko fai ka teki motoru. Ko hanga whakatawa tae na iki motoru. Ia me ispite. Amen? Pe talamai pe lawe pika sisu. O wana whakatatau ki he maa pe koe tou pe koe ha. Mea whakatupu ai ha, wharesi. Amen? Kono winga he koe maa koe mu alu meu whenmau ke whakamanatu he aho fitu. Koe maa iku hao hao. Amen. Kaya to ya hame ai ke ni hanga faka. Uri. E hange ai site hame ko mo lo pe ke mo ko fa ai ko site ko ke mai no ko mo. Koi. O kaya to ya hame pe ke ni hanga. O mo wino ni mo le vai nga to no pe ke to ya ha site ya. O pe he to pe mo tau ma ko te pe o mo he ya fi ko ni. O tau ma ko tau ilo ko ha ko sino hao ai ko tau iki. Kaya ya hano ilo kaya hano mele. Whakawheta e kono ngā kone whuak ia maa ka moa. Whakawheta. Hiki haka mi hata hau pau te kia watu ai tupa e maa ka te moto. Roto tonga pēr tāo hiwa koe ngai whasika ia me te tau hiwa ka whangu moa.
e mai mau whamalo, mau whakataki ke te kore te hiki. O mau tō iho ao. E mau tō iho mau ni mā. Taipe, sino, mā oni oni ho ao tō whetaka. E mua tā tāna tu laki kāre ware. Koe mau whamo oni ki he whelau lau na he whai. Ki kai hato i hinga i. Ka wano hinga peko ki mau tō mga hapa. Ia mau tū iho ao e ta mai mua loto tuku lolo mo hiki. Mau kai hawhai atu ki mau tōlu ki ho ao whinima lele hiki mai. Toi ala mai pe e ta mai. Toi manau ki a me pe ki mau tōlu. Wana mau hamo hange koe takaonga. A isileri he aho koe ia. A mau hamo koe takaonga whukou. O mau ai a taua taina ku kakato. O mau ai whakataua taina e afio na o mooni. Mau a ewa i o whatatau mo whina kalo. I he hua whao si suka ai si. Tāpa kina mai e ke kautaki. Maa koe peke ngai whameni. Ka koe peke mau whanau mo ki mau tolu hono koto mau kau whataha he ni. Mau ka mau ia i he hua whao si suka ai si. Amen. Ki tau mau whataha i haua koe. O si bego ya pakai, ko bego lado, apa sih kita pakai, kaya dia mau asal o, apa, malo. Saya kita uji fokus itu apa spasio, dari tadi kita tahu, mana ya sekolah di Jakarta, di luar itu. Just as the psalmist wants, that's why he always It's glad when they sit unto me. He's a house of praise. And that is what we are receiving tonight. We don't come for everybody else. All that we see. Today we see Jesus. Jesus is the beginning and the end. If we come and see Jesus start, the moment that we see Jesus is the way we see good things. Jesus is faithful. Tonight, I give thanks to God for giving me this opportunity. I thank the senior pastor of the ward. Give me this It's my purpose to have a spirit of change. These guys, so I can do a sermon and say, you see, I can do this. But I can't do this. Because my heart is encouraged, my life has changed. Today we know
Do not Tui have fo sorrow ke in te your au. hearts concerning E my koe whare o tamai. O kia ngai kua mara. For my father's house. Tala mai ko alo te is teu. mansions. A potu mo tau tō. He says he will go and Better for prepare a my place mom. for us. Ko mea tau whiwhia ai. That is why we are Tau whiwhia ko wi. Tau ilo ki ai e tau taha ko alo teu teu. Ai potu. Mo api mo tau tō. We are rejoicing because Ko someone mamani. is preparing a place for us. Nau whenga mamani. Ko mea lere i bea ki hatau ai mamani. I mamani. Ka tau mai ati tau mate. Ki tau nofo ai tau loa. Because when we die, Ko ngai api ko i mamani. Masani bea. Mahulu. O ka kia uia ki api ko e. O ngahi pe teu teu e the tau way we see ourselves here on earth Kung is tala tala noa ke ting tau tolu ko hui ke mau inga mari e ahoni ko tau hingoa. Amen. Mahalo be ka pau ke su mau inga ke te koe. Ahoni ko fare tamai. O falo teu teu e kai na mui mui. Hange ko ni ko ni tala mai. that Jesus Ko has hala. come to prepare for us. Sisu. The way is Jesus. Ko ya e fini sas. Ko falo tola hi mo tau tolu ki mo ke tau fano ke fofola. This is an encouragement to Te ki us. tau ho ke tau fofola. Ko fasio wa pe ke tu ka tu. I see after Tau church, tu tau tolu tu hai. Mai la ho. we stand Da koi outside fafi and mo we foka conversate ka. in fellowship. Malanga ke de fafi. O no hua tu pe heka. I thought to myself, I will share my sermon so that it can go over straight away. Ya, tangai pe malanga pe la kwasi. Ko tuki va be. Tau tuki pe si tua, tau ki. Amen. Ko ke u, vakai ko mo fola. Let's turn to our E wa scripture. va no no ma ka to pe fafi. Lak sa mi wala. First no Samuel laki. chapter 1. Vesi ko no hiva. Ke vesi no fu mani ma. Ko fa ke lau. Verse 9 to Ko 15. ai tohi ma tau tolu, ta ke ulau. E vai ko tohe ngari no loa. Lak sa mi wala va hiva. Vai ulaki vesi ko no hiva. Ke vesi no fu mani ma. Te ulau ko tau tolu pian wala. Pela tu ha ke ana heri. Ina kai mo ni sailo. Kane nofo ai tau lai ki ko i lai he. Nofo a ofi ki po wi fare. O sioba. Pela mo mahi lahi hono lang marie, o ne lotu ke sioba. E tangi lahi. Pela fai e ai fuakava, o ne pehe. E sioba o to lahi. Ka pau ko mo ni te ki afio mai ki he mamahi ho kauna nga. O mana tu iau o ikai fangalo. Ngaloi a ho kauna nga. Ka ke fuaki ki ho kauna nga e tama. Pehe te fuakia ki sioba. Ia hu tope o ene moi. Ve kai ia ia tere ki hono ulu. Na pe ene lotu mau pe i ao sioba. Na vai ai lai a hono longu tu. Kana ere ana i hono loto pe. Na ngau i hono longu tu kana i kai ongoi hono leo. Ko ina mahalo ai lai ko kona ai. Na pe i lai ke te ia e tu afe ho kona. Tu ange ha uai nei te koe. Na ere ange ana o he. Oku ikai e hoku eki. Ka ko fine loto mamahi au. Na ikai te uinu waini. Pahinu malo. Ka ko diringi. Hoku lau marie. I ao o sihola. E ka vengo ku whakaam ke wahi mo ki tau tolu he ka fine ku pehe. If there's something I can bring to our attention, O no whakalea. Oku whanonga si hewa. Ki hare o oku tangi moi ki no huafa. does God hear Ke tau lo. someone who Ka cries? tua mafi mafi mau whamalo atu he awhiona. Ko i wiko kei o mai ko mau whainga maari. Ke mau kei whanong ke wholwhola. Mau kei mao e mana wa mo ui, mau kei whiwhia. Ko i wiko e tāpua ki kutoke ki whaina si mau tau. E ki mau lotu atu ko i wiko e wholwhola e whiawhi koini. Mau kori ho tāpua ki whamonuia. Tāpua ki ho mau ngahi loto o tōmi wholwhola. Tuku ke whakamahama ke tiki mau tōru, ke tuke mau sio. O ke mau wako me ai. Me wholwhola atua ke mau ilo ai ngahi. Faunga, mga hibia tonu ki mau whai, ko mau au ki pure ata e awhiona. Eki, toko ni hau tamau e ki, ko F. Ko e veve behe au e awhiona. Ka hi ai mo malo, ka hi o kau mai mo kumau tonu. I o lau maari o tua, ne whamalo i au. E te afi koina tua. Ke uri ai mi wholwhola. E tāpu ki mau ai loto. Tamai e ke langangia be ua wha. E sisu Christ ko alu mau whamu kia. Hangai ko ka venga o whiawhi koe ni. Like the idea I brought for us to hear tonight. O whanonga si hova ki hare. O ku tangi tau piri ki Church, ka pau ki tau wakai ki he tala noa maari e wholwhola. Ki he moui e kaunanga koe ni. when the Bible talks about Ko ana. Hannah, Ko ana ana e. Nai maari ana pena e ka kiahani whanau.
Hannah was married, but she did not have Loko tala noa ko mai tala noa ka te tau tolu ko sio ke wakakai ke tala noa ki ana. So when you see Ko to tanga na aku mape ke fare si wa ko. she was someone O whakaha ke o tua ne. who always went to the house of the Ko to Lord. tanga na aku mape ke fare si wa ko tang ke o tua. Ko uhi ke ni fana. So Hannah was crying unto Tala noa God ko so that she fol would fola have ke their ko ko ya. children. Ko e ka pe fine ko ke hana fana. U whanga whatapu. O hange ko manu ki. He says that Ka pe fine pa a he ko haluma ke ni tau tolu ke ko nga ko ya. Ya, na e mamahi, ma upe e loto ana ko hi, ko ni whanongo ke talanoa, ko ni whanongo ke whiri. He na utala ko ke hane whana. So Hannah was always sorrowful when people. Ka koe mea ku maa lia he nei, whatonga i ana e mea mahu inga ke te ia. Hanga i ana i loi, ai mea ku tonu ke whai. Ko e alu ma upe ke whare o Sihova, That she should o always go to tangu, the house of the o Lord. whenau lau ke Sihova. Sacrifice it. Ko tui ka pau te tauhanga, whatonga i he whiawhini a mōni ko ia ku mai, he whiwhine ko i ni. Look at the truth. Ai ne tangi tau piri mo ne whakaanaua mo ne whakaamu e ne maui ke he osua. E ne lotu mo ne tangi ke mapa And whana. her praying and crying to God to give her a Ka child. tau whakaukau ke he mooni ko ni. They will see this truth. Neongo ai whakatanga neongo palopare ma. No matter what problems we Whakaukau face, atu. Ko ana mahalo pena he siasi ne kau kia. I think that He tala noa ko ni na ango ke ki whare si hoa. that's why she went into the house of the Lord. Ka pau te ta whakaukau ki ahoni. If we think of today, Hawa ana ke lotu. Whikamu ka mose whikau. E kau whine iki. Na talang koe whiwhine e ni ko ki hane whana. we say this. Na tuku hifo kia. Ma mahi no loto. So Ka people tau sio ki will mooni ko down. ni. Le kai pe tu kai no loto. Le kai pe ke non ke whanonga no te ringa ona. Ki he lau e whiri. Tana mai le hau mea tangi te Sihova. Sihova. A whenai e ngata i hoku manu ki anga. She came and Tana mai le hau mea ki a Sihova. Sihova. Ko ku whia mau e. Ko palo mesi ke te koe. Ka pau te ke whoki mai he tama ke te au. Te whuakia ke te koe. Pe nofo ia e whare o Sihova. And I made a He promise ahi to no mea her no. that he would give the child. O mai e to whakaukau God. ko ni ahoni. So it brings O this whanonga o Sihova. E tangi. that God Hello, hears our Father. cries. O mai whakaukau ko ni ka te tau tolu neo ma koe hae whaingata. O tau fōu mai e taimi lahi. No matter what Kau problem sio ke we mui, face, ai kau nanga ko ni muni ako i tau tolu. you see the Tala mai light. nei tangi pe ia ke Sihova. Said that Tala mai nei alu pe ia, whai lau lau ke Sihova. she came to Tala mai nei au ke kuonga mo taimi. Ka ki te hahano reo. Ai ko whahano reo. He lahi tangi ke Sihova. her lips Tala mai were nei, she had lau no lau e voice. rong tu. Mo tangi alo i mata ko hi. Ko ne whakaamu ke o tua. Ke tari ke ni mai whiu. It's because she wanted to see Tala mai nei God whanau to ma answer Sihova. her prayer. Whanau ma Sihova ke tangi a kau langa. And God heard. Kau ne mai e whakaukau koni mo yako ke te ki tau tolu he haoni ke tau iloi. Mana tui tala mai he wholofola. Le hanga e siho mai a tāpuni hono mana wa. It says that God had closed Kau her. whakaukau e taimu lai ko hamea. Le tāpuni e siho mai mana wa ana. So we understand why did God close Hannah's womb? Kai kei viviri pe ana. But yet Hannah, Kai peke tuka, kai peke ke nonga, ni whakaukau, kai peke ke toa i hono loto, ke pehe, ke whakaukau, ki apu aia he mui mo tau ki she e. would not give up in. Tala mai nei viviri pe ana. Kau tau sio ki he mooni koni, a whanonga e o tua ki he lotu, a toko taha tangi tau piri ki a te ia, mo toko taha o tau hi maa leoni ki a te ia, tala mai, na ne tāpo ki a ana ki a tama. He said God that had Tau sio ki tāpua ki a o tua ki a ana, see e the fua ki a blessing of Samuela. Abraham. Kai ngata hafu a Samuela ka tāpua ki siasi, And e hako Samuel tāpua became ki the whanua, first. me hako tāpua ki whamiri. Ko tui he whiawhini ka ngā Palestiani, ko whalatolahi ki tau tolu. Ko whalatolahi ka te ki tau tolu he whiawhini, ka iai hamea maho inga, mo ki tau tolu ke tau kumu. There is something important that we should seek. Mo whenga ki ai he ako ni, Seek after. ko tau tangi ki whawhonga si hoa. Let us Ko cry. si ngā whakaosi enu tau mui Presence e. of God. Tau sio ki mamani kulahi ngahi me ai aku. Hoko mai ka kone hanga toha ki ai mui e See kakai. the times that Tau sio ki he ahoni, ka pau te dangerous. tau whatata pene he ahoni. Tau sio ki he telefoni. Uwhanga whata mukore pe, o te muita. See our mobile phones. Telefoni muni hanga ai a toha ki i tō tāpuna. Our mobile phones can Ko te alo te tau distract rasi ko te us. sio atoa pe ko atonga. Hane ko hanau roto. Ko te alo te hawheitu wa ue ki sa ione. Every time we go, Ko i whai pelo me chesa. still there is obsessed with their mobile phone. Ko ku tala noa ko e whalotolahi te te ki tau tolo. Ka iai hamea ko mahu inga ki he tangata he If awani. there's something Folo that fai. should be important,
He koe wholofola te awe na toko rea. Kai koe telefoni. Poto taha pe te olo. Whera ho te hau me nang. Amen? Ai te olo ai telefoni. Ai ke mo ki tohi The tata. devil wants you to be Ai ke mo distracted. whakima whakaroto. Ia ke ki sio. Ni te nima pe mai tapu. Ake Facebook a koe. He only wants you to work for 5 minutes. Wholofola e tua. Te ki hawa ki kure. Maari hange ku. Whakaori ke te tau tō. Sai alua e mo pe. Koe ke na Facebook a nao. Aku tau tō koe ni. Ka inga. Tuku ke tau tō kanga ke mea mawina. Koe pe he te whanau a sio ke tau le o. E tau tangi. O kula he ko tau taimi Facebook. E taimi ki wholo. Because we are not spending enough Koe ko time. kumalaga to aku tau hawa. O tau na vea ko tō me. Aku mahu inga ke tau aku. Mahu inga ke tau hongo. Hange ko whae ko ni ko whiwhine. Lai tangi ke sio. She cried Koe no out whainga to kaya. God. Ka pau na ko tau tō. If this Ko was tau our ki tangi e tuwe mahalo he ta. we would just E cry ta. for a year. O tau whoki ki tau tō ki mamani. We would go back to Ke the o world. tāne ki he reviri. Mo he hori ai whae ko ni. Nei kai pe tuka hana moto. But yet, Nea o hono lau i tāmai. Ko hana usi asi e nana wa. Nau lau i kina tola ki. E si whae ko. They were looking down upon Hannah. Ka te alea pe o tua. Tamate i kina tolo mo nau lau i au. Talanga pe o tua. Ko a whee nai i ngā tahi. Hannah sought after God and Kai God whike said, te te lotu ia. Ke whakakowi. Ke he o tua. she wouldn't Talamai praise nei God. lotu. O tāne ke he o tua. She prayed Talamai and nei whanau e o tua. Ke mea o ana. God heard her. E whia whini ko ngā karistiani. Ko pore ka te ki tau. She said, no, that is Ko mea e mahu ka te ki tau tolu. Ai mahu ka koe ke tau kumi. Tō toa ki ke he o tua. Kono tau mai kolo whala. Ka pau e whakawai vai mai ka kai pena. Ta whoki. O nau kai hala kowi pena. Kumi ke te au. seek me. Hame e hoko. Talamai tene hiki haki mea tau. He says that Tene hiki haki tau whanua. Tene waku tau mai whamiri. Tene whakamui ko tau ka. forgive Tau mai us. whamiri. E whia whini. Singai whae. Kau talamu ka whinimui. Kau talamu. Koe kuongan mo taimi. E kumaki o tua. Tonight, Kau I kau know kau talamu ui am kau whinimui. it's the time Una to o seek kei talamu no kei whinimui. Sai pia ke nawa. Whai whai te ria. I kai. Mai hei kau tangata mo i kau whine wholofola. Kau talamu. Nana, tō iake ki o tua. Nana, whamātua ki o tua. that they believe Rewa strongly pike in God. whanau. Tai mi lai kou whakaukau. Nā kou whakahau kua chips ai. G5 ho nau atamai. Kau hui ko te sio ki nau telefoni. Kai pete hau ko telefoni ia na hinima. Hange ia. Ko ha misinia ko nau mafu. Ka to. E mei tuu. Ai maa rawa halu whakasio. Young people always say, Ahoni ka wā karistiani. Koe ahoni. Ke tau tango ki a sio. Te whanau mai a sio ka te tau. because God Ahoni ke tau whekumi whakamātau te fufonga e o tua. Ka whanau ko mai e o tua. seek His Koe face. pehere ke tau tangi ake ke o tua. Pia kai ke tari mai. He ku ai mo tau ki lau e wholofola. He ku ai mo tau a he mo ke o tua. He ku ai mo tau lotu he o ata. He fia fi. And let's pray. Kai mu mai ko tau a pe. Whakasio e telefoni. Lomi whakasio a foi. Whekau me wa foi. First thing we wake up. Ahoni ka wā karistiani. Whekumi whakamātau te fufonga e tua. E whanau mo mai a siova ke tagata ma whiwhi. God will hear your cries. Mahalo pe te mo pego fi poto. I kai. Ko wholofola ne atua. This is the word of God. Ai o tua kri. Kai nga ko pe ke te malanga o ke sia. He gua la mari sia. O ku malanga to ka te. Church, Ka ko pro chita ma moto ka te te malanga te vai wholofola. E whaka mo i mo la. Shit, see the word of God. Ka te toni ka te waka. Ale ni ka pa ke. Ai ko ta mai mai ai. Mo le te ita. Ai ko ta ka sai ka fi fi. We are no longer angry. Amen. E ka vini kwa e ni. Ulaki ko fa amge. First, O ka we te ta malanga. O whanau nai. A siowa ke tau tau. Amen. is God hear Ko ki our whehu cry. pea. Da whakakau ke te ko whehu ke te. O whanau nai a siowa ke. Tangi ma ui pina kua wha. Is God hear Na our cry. ku sio ke tohi ua tu i wahi koe hano wanoa. 2 Kings Tala noa 22, maari e wholofola e tua. the word of God mentions Tu i konu e ke sai. Go Hezekiah. the God. Tala noa e wholofola ke Hezekiah ko tui. Whai to tonu e Israel. Says that Ya, i tai mo Hezekiah kani was na mahakia Hezekiah ni tau reke reka. Tala ke otua ki Isaiah ni profita. Ala tala ke Hezekiah. Ko ahoni teu le rei no whare mate. God told Isaiah Ala tala ke Hezekiah ko ahoni people teu die. le rei no whare e ko kote ke mate.
says to Kai. go and tell Hezekiah. Kala no e fola ta foke tu I ke hori si tang As he said, tangi lau de mahi lau no to he faced go the go word, fika cried unto Amen. God. tangi tu I ene lau mo ne hanu ke siova tangi tu siova mana tu ke ngai alunga mana tu ke ngai fe lau nan hala o hake hono ngai vai hala mo ne fono mai He wanted God to remember what he had done. tangi tu I he kutala na to mo tu The king Wahai cried. ni hau. Hata hata lamai ko koe te ke mate. How would you Wahai respond ko. if someone told you Wahai ko not whaka to kau die? kau. Ka pau ka ke te mate uteu. Te ke loka mamai lahi te ke ita lahi wha uri uria. Ko uhi ka talamai te ke mate a honi. Talamai ne tangi e tui mo ne. Mo ne hanu mo ne lau he o tua talangi he tui ke o tua. O tua manatu ke ku ngai tanu. A honi hangai ko whaka kau kau ko poini. O ko mai ke te tau. E whanongo lai o tua. Whanongo e o tua ke tangi ai tui. Manatu e o tua whanongo hai vai hala. Amen? Nai whai to tonu. Nai whai lau nai mo ui anga tonu. Ai tui ko Hezekiah. E lo hai kau. Tamai nai whanongo si hoa. Ke ne tangi aloi mata. Tamai nai e o tua whakaangi palofita. Foki vave pehta i hala Hezekiah. Te whakamu uia mo no whare, te whakamu uia mo no whare, atu mo tau e hongo furu hanima, ke toi mo uia i. Ahoni ka mga Kristiane, o whanau mo a Sihova, i halau maari e hare o tangi. Ka pau te tau tangi he o tua he ahoni, hange koe poini. O whanau mo mai nai a Sihova ka te tau tō. Does God hear us when we Ka cry? pau te tau tangi he ahoni, o tua, hoko mai ho whakamu ui kia te au. Kia te au. Salvation. Ka pau te tangi a Sihova, te wongo e te au. Te usio ki muri vai hala kona fo mai. I'll see what I've Ka come behi to. pai. Te ko behi ke tangi ka Sihova, te whamo o iau, na he behi pai. Ke behi ke tangi ka Sihova, ke ne fuaki mai, o whakatatau, o kufia mau, na i kai tonu me tau. If I will cry unto Ke behi God, ke he tangi ka will Sihova, ke ne hanga tau ki la iau, he na fuaki ke te ia. If I cried unto God to bless me, but yet I did not get to Ui, him. tangi ko kau, kau tu maari, tangi ko tau whanga maari. And at the time where we have resources, and then we turn away from God. Pakai mai o tua e o tau fai te ringa. God sees us, we do what we please, because we have Koe strength. tau ui. O koe e tau paanga. We have Tau wealth, whakau koe mo ui. and we think that there is Sai no. ko tau whai o taa i ai. But yet when we face difficulties, Koe lau si hawa. we A cry whia mai unto ko alu God. a pete he lotu. Ka kai peke ria tua. We say, God, Si hawa a whia mai ko alu a pete he lotu. Tau kai ke whanongo au ki wholwhola. Amen. O ita mai ki motoro ka te utaratu. do not be angry, Probably but malaka I'll share the word. Hallelujah. Wholwhola e tua. That is the word of God. Ahoni rea maru. Ahoni kumi toto. Let us sing God. Tai lahi ulo fo mo ui. Fei lau lau ke o tua. Ko unia ko mo ui ke fa ma ni. Te ria na hanga no he mai mari o mama ni. Let Ko me ka ko wale te let us ko not ko be mai e. distracted by the Te world. hoko mai e mate. Te wale ki fe. And if death comes, Te awa what nai shall ke ha. I do? Ai, hao ke sai o ne tau to be. Tau sio ko fa le le ko hala alu ni paso. As Le le I pe hala ke trip ku ke osi. Vera mai fu lori. Ste ni me fe. I see the car crashes, Extenda de ka. Ke hao pe ta. but yet I am safe. Ke afio me pe si hoa. God Hau still pe ta sees ke ia ke halo au. Ke ma o tu. Ke hale Still tu fa fora. Ko ka be ngoi fa foni. O fa no mo mai o tu. Does God hear When when we cry wholeheartedly to Him? ka fa ka ka ke mo ni ko ni ta to pili. Pe o sio ke mo ni ko ni ta to pili. Ka fa ka ke ta ni ko ka fine eki. Hanga ko putu mo be. Au pe hala pe. Pe o to ki fa ka ke ta ni ko ta ni ri ta mo ai fa. I thought to myself Tadi kau that tanya when fanau children me, cry, aku nak tanya pega aku be, aku mak me aku. that when children cry for something, they cry until they obtain kau it. kau boleh. So this Kau is tak the perlu thought am of ke God. otu aku tahu. Tak perlu mau fikum ke otu. God wants Tak us tahu to apa cry yang and seek ke Him. ke mau kau lah kau ni. See the Neo life aku of kalau Hannah, ini neo lau kau bi. no matter how she was Like talked I about, remember put down, Nak tang be ke siapa. she still cried siapa. to seek Him.
Ahoni, kau ngā Kristiani. Today, Christians, Angai koe, whanu tolahi e tui koe se kai a. just like Hezekiah, Tuku ke tau whai a mea, ke manatu e si hoa. let us do something so God Tuku remembers. ke tau whai ha whai lau lau. Tau osi lope mea koe ke whai. Let us Kola kola e sacrifice. kua We me know tau what's whai e good. ngahi ata tau ke whai. Amen? Kai langa me whanau mai e si hoa. So that God can hear us when we cry Ka unto pau te tau, whakahawe, maua i peha kau talapo. Mana tu ki hiwa koe wha. Hiwa koe, koki hiwa koe, koe haa koe, koki hiwa. I whalai te, fute peke pā. Kau whakau kau tai mula. Te tau alu holo tau ai wha i hala. Tau alu o fute he whalai te mo wike eni. Pā e wae pa tau hau i saione, pā mo i wae. Te whotutu fo o tau lau maari e. Tau te alu he whalai te, mea te tau. Tai mi pe kau tau toa i he whangata. when we fall on Tau our tamu knees, te si hoa. we cry Tau unto tohi God. e Facebook a, mo lotu mai. We go on Facebook and ask for prayer. Kau koe me haa mua, me te toa, me te sira. We ask for Lotu prayer on mai me tawai. Facebook to pray for us. E whanau o lai e si hoa. Will God hear us? O mai e se kai e hao. Hezekiah, Ahoni King ko asa kai Hezekiah. te tonu. Ahoni ko ahoni kumi whamata te Today is the day to seek E ta whoki mai e si God. hoa ka pau te tau kumi whamata te tonu. He will hear us if we seek Him wholeheartedly. O lai ke. O wha peo ka te mo wita. Ka mo whanau ke wholawhola e. Do not be angry. Listen to the word of God. Ko le o whane o tua, ko le rea mai ka te ki tau tonu, ko ngā whakaosi. Te rea nā tau tokanga, kua COVID-19. Ka tau mate ki tau tonu ha mea ke. That we do not Ko contract whakao whaha ka mata i mate ko te mau e o tua. Nea mo e tau tukumari e, mo e tau laukau ake mo uini. even though we think that we have. Ake manatu ko e aho mate, kai kai ke But we tari do not sisu. dead. If you do not Whakao accept whaha i ko te Jesus, mata mate. it is a Amen. great O te kitokanga koe me e tanu koe me whakamomofi koe. Me tutu hake koe worry koe whether you will be koe. buried or Ko lau maari e koe mo e. it is your Koe soul mate, that we worry koe about. alu ki he mai. Your spirit, whether Ki you alu go si to koe heaven. Koe The whare name of tau our mai. church, La fornu se stau au e the ki. Father's house. Hala ki te kosi. Aki tau malanga maari e maua i pere. Tala, hanga tonu e wholofola. The Te word is mana spoken ko tau teu teu ki tau oki prea. Remember, that is our preparation to go. La osi ange ko alu ngā sias ki he. Ka nofo kau malanga maari e. And yet, other denominations will Ko go. whanau mo si hova. I harea. Ko tango God tau hear pi. a E voice kumu that tau tau. cries unto you. Ahoni, tau sio, whaosi mo tau tolu. Same, ni mataha. Psalms 50. Whatomala, mati o te ita. Talmai ina e tangi, ngoi ke o tuahani, whatomala. Na tari e si hova. E na whanonga si hova ke leo e whatomala. When God heard David's cry Ko leo, for ta whoki ke o repentance, tuahani. Ahoni, ko tala mo ka whinimu si ngai whaamiri. today, church, Ahoni, ko aho e ta whoki ke si hova. today, let us turn back to God. Ahoni, ko aho, o e ui, whamatoa ke whanau. Today, heed the righteous Ka loa e word of whulwhala. God. The word says, Same, ni mataha, e vete Psalms te vita. 51, Vesi kono hiva, te ke fufu o fofonga me puanga hala. hide Te your tau face te from i us punga hia ka tope. and blot out all E atua, my si iniquities. whakatupu ia te au e loto ma. Create in me a clean heart Whakafo o ia te au, halau maari tu ma. and renew a steadfast O ana spirit. ke rira ki au miho au. Do not cast me E o away. ana ke to o ia te au, halau maari e Do not take your Holy Spirit from me. Omi, kia te au e whiwhi au whakamo ui. Restore to me the joy of your Popo ki au. salvation O halau maari e tau. and uphold me by your Jefe generous hini ka wa kristiani. Christians Ahoni, to God. tangi ki au tua. Cry unto God. Awe ke ho wahi wa whasia. Take unto him your Ange burdens, ka whae. just like this mother. Awe had. beke si hova. Cry Awe unto ke o tua ka haho whia mau. Give to God your needs and desires. He hears us. Whanau mai o tua ke kau tala mo ka whine muni. He hears Singai young whae, people, ngai tamai. his mothers, fathers. Singai whae, ngai tamai kuna whatoto la a i e ki. Tau sio ke te kina o tolu. Koe ako. Koe whakarato la. His encouragement Koe to hui kuna us. whatoto la a i whare o singa wā. Nau, teu kina o tolu. Ke pure aka. For those who are Koe preparing kina o tolu, themselves, se ka maki kina o tolu, ngai mea wā manihanga kina o tolu. they do not Singai whae ko see si the nau. world. Teu pe kina o tolu koe. Amana ki rei ki pure aka. These mothers are preparing for Tau the sio ki ai. in the Kuni hanga wako i kina o tolu.
So it is a lesson Kita for ilo us whanau ko mai o tua ke se that we know God is hearing our cries. Just a hon whamanatu whaosi mai tau tau. O whanau ko o tua tang tau pili. O viviri. God hears our cry. He seeks after. E tua mo whamalo at pere mo viviri o whala. E ki mo kore e ki o tāko ki o numia. E ala mai ni ma mafi suka ke ta fika ke mau to. Tuku e tua ke mau. Whanau ke wholofula ke ako ai. Ke mau ilo ko o whai o tō. Ke rea malo ke ki mau tōru. Ke rea mai ke ki mau tōru. E ngai mea e tupulaki ai mau kui whanau pāri. E ngai mea e tupu ai ko mau loto e mau tahu ki hawhio na tō. E ki tāpu ki na mai o whai whikapu ko na wā. E ka whini. Ka wā e si poa te. O na ngai whāpiri. Si ngai whāpiri ko tō peho si ase e tua. Ka pehe si kawa ahi. Mo ki mau tōru ko tō pehe ahi koe na tua. E tuku e ki ke langi ia pehe o wawha. E si sukalaisi ko alo ko mau whamu. E me kore koe kau me te whaasu mo tau tōre. Kine ki koe. Amen. É da tua forma, faz parte. What a powerful message. Foi kau hau hanga tono. Eu fui mau ke toke. Fui mau ke take. O tuange ke more. Koe o tua tari lotu i. Koe o tua tau lotu ki ai, o kune tari e tau lotu. Pia kune kau ki he tau mea koto. Koe foi mooni e ke toi liriu e ata. Koe foi mooni e ko tokanga ki ai, ke kuanga whewhe o pā pe moe o tua koe. Mga tuunga me ai e tari o lotu, pe moe tai tari o lotu. It is your personal relationship with God will be, depending on it. Kau yang hanga ilo e lo langa tau ki o tua, kau be ko ilo, me ilo ya ya na tau ko ko a. Ko be ko tui be e tangata. Te ve ke mo me ki o lu. O fata e o lita e pia fiko e ni. Anga ko fola na to mai sa ni mataha ko e ni. Created me a clean heart. O dui ko e fai to o ia. Ka bona ya me ali o lo to. O ki kai ke melie pe kai ke suka masima bebe la ya ne kona he melie o fe ma o ai fa fo o ko me ka mala mo pe tu yen ko te vita o da o silo ko to ai pe ko ta hana ne turi mau be ke fa ka ka to fe na ngalo to he was a guy, a king, always running after God. He kai mi ko na to ai ko tai mo na fa mai mo o i ke tau how kita udah mempal pada mama berkata, we are facing challenges every day, each day. Different kinds of trials we going from Monday to Monday. Me abia ko uloi, o biai o doa, o malava que ne fa feta ulaki que tau masive que va me tau fema. Da we heni o doa ko ya. Tete ko, ko ta ga i he after. I'm inviting you to come to the front. One below, I get out the whole again. Cross it in, by a lot of miles, and then I'll create it. We're going to sing it. Like
lo mafi ma fa ma lo ma fa ta te ko e ano ina ko e fai ko ta ma fa ma lo ko no ina ko ma ko lo ma ri e ko fo ma tem ko ta ta ki e to e fa re ma ia i ho fo mai ho ta mai e ki ho se va e hanga hiki ko ma lo to ke te fa le liu e ma fa ka kau e me he whakakau whakaotua mate, ke hiki mai ke he whakakau ke otua mo ui ko koe si koa sapa. E na mai ua whio ke tua hoka kai mo whia mau he whiawhi koe ni na mai. E ngie, i o koe otua tari lotu ko. E unau whakamooni ki ho wholwhia ngā, e unau whanomo ki hore o. Unau whanomo ki hore o wha. I unau loto e, ka unau tari i o kia te koe. E ki ala mai ka te kinau tō. O koe te ke lawa whai hono whakalili, o koe te ke whai hono tāpua ki i. Me koe hāwhai ka whia mau na unu mai ki he lori tāmo iai he whiawhi koe ni na mai. O mau lotu he huafa o sisu kalai si. Io, ke whakamooi a ki nau tolu, sino maha ki no koe whakautua. Io, whakatawataina i ki nau tolu hai sia e loto. Koe hā ngai whia mau e ta mai, ngai whia mau i vini, whia mau whakapaanga, whia mau ki family. Nau tolu nau whia mau e ngā ue, koe hāpe ngā whia mau e ta mai. Mau whakamāloa, mau whakawhetai, e kono i ngā he koe o tua tari lotu koe ta mai. Kāpua ki na mai e toko taka ko tō pē ta mai. Whake whakahai, whakatatau mo nau ngā whia mau. Eiki mau lotua eiki, e ti nau tolu kono kotoa, eiki sisu. Nau whai laka he whiawhi koe ni e ta mai. Io, ke nau huatu nau ilo koe tawataina mo oni a te koe ta mai. Ko ho whakatawataina eiki, e kai ke mau te tatau hange koe e ko ane awhi. Ka mau whakamāloa, ka mau whakawhetai. Kono hi ngā peko o whai totoro. Tāpa kina mai eiki o siasi. Kau elders mo nau ngahi family. Lua lala mo whai whare a tangata. Sister Hola mo whai whare a whiwhine eiki mo whapai at kia te koe. O ki nau tolu kai ki mau kau whakataha he ni e na mai he whiawhi koe ni. O mau lotua atu ki nau tolu. Mau whapai atu ki nima mafi mawhi e na mai. Eiki whakatakato mai a eiki e mau tai kakato. E tuku eiki mau haparo he kia te koe. He uike who'o o manaki ke mau hanga atu ki ai e na mai. Kaya mau ilo ki mau tolu hai mea hoko a pongo. Kau hanga he mau tui o ake ki mau tolu ki ai. Kono hi ngā peko e awhiona. Haere mai ho lau mani ona fo ia ki mau tolu eiki he whiawhi koe ni. Pako e krese tau eiki o whae o tua koe ta mai. Whio hoi pa mo lau mani e mā oni oni. Fo mā ua ho alo o whae te ki mau tolu ni hono kotoa pe o nā hiri. Kai whai koe ta ngata. Amen and amen. Tāpa kina ki mau tolu eiki. Mālo o pito. Thank you.